Another Malawi ka nas di alin kon tin barwai ni titeling an wale ka shanka jandang rawidong wan ka paing wan don kinadang rawid jandang rawid diech ban rodan palping ka liang ruais ni tin kon tilat karodian rewich ka junub ke rewich ka sa Sudan. Ban ruach ka tadan and ba Dr. Yang Machar ba jalwing ka jang ka ban ruach bok ka ruai ni tin kon tila kon ka link ka Dr. Yang Machar kata en sharo de sacrifice ke je no be Sudan be je nangwas en gwane jen gore jeno de which derate kamal gore jeno de which derate ke development diala to ke nying Dr. Macha te ke je nan ko role cholo no jen self determination ramgoro dere which dere yale ke de wi dere chonkoro ade Dr. Macha te ke de ka kwadi atin ko ken wona ka Dr. John Garanda Mabiur te ken ka de di dalong ngai kondiale Dr. Machar jene ba Sudan ba gur Dr. John Garang Damabiur jene ba New Sudan ba gur chi char ki ngede chete ko de Sudan de jek ki de Sudan de independent de jek kajen report me bana racha ka tin kon tin lorodian ko de yen keling ken yam men bana writing gwasme bukorach keme chalat Dr. Machar bana kula ben kata an walle kitin kon lat krodian ke kwi yena de rewich ke juba no kirm yadi ta ngum shalat ki ngum lede ki mission de ki gole en kir emitedi bukon dia link ja report me ken yam Dr. Machar chelado nene tidial Latin kon te charen lan ka gwase dan jene chika tukor chikon on ka kor dundo kan kon kor no kan kon luang jene doran ke sa Sudan je kon karwach ene duor mishana lat en walle ki mishana nene ki duob chikon sa Sudan chikon jega jeme jene jeka karwach jene no bana chonkaro dan ba karwon ken dangraw wido welkel en wo kon independent bana je kon la lela independent nation jene ken diality je kon ka karwach jene no ba kon le chol bano kon ka kon sovereign country ki which mi bum chikwi dialtin ko ken jene kam ga je kon karwach jenti dial mu wana kelel ka kor chikon ka bimen jek anyok gen chelat bano ne jene tikne tungwante bane late loa shit ke international community jene international community chachon ka kon kel ka kor gwanu bar jen jakon ko bane independent bane je jeko meken international community kana chon ka kon kel telemishal ke South Sudan mede kon jegan wale South Sudan ka gwase dan metina dor chalu no dong de jek ched medana chikon dia la ngachi jalap choro de latin logo jeno de netin kontila South Sudanese ke junubin de kan chon korodian ke de kan wedian de kan jeka kan Dr. Yang Machar self determination che kume South Sudan che jako bajek che South Sudan che jako be independent bajek a contribution de kan ta dana che gorga jano be teka charkel mi balalet ka be chup gwade de kan wudu shalke Dr. John Garanda Mabiur Dr. John Garanda Mabiur e jane be gor ne Sudan kelu din lo de ko dere ke me jalam ne dial kan junubin kan dial ajen ta dana teke je dindo Dr. Machar jane kon ban lan mutual self determination o brand broda right karwade bi ken Southern la Southern Sudan ko gwade dan shale Southern Sudan and ob Southern Sudan be chon karwade jenanda na go Dr. Machar me cha wecha je me ke 2005 me chi wecha gwa chala do yenet kontin la junubin bi a chon karo dun ba shoro no ka yen Southern Sudan ke bi a chon doruna la yen a chulo nen to wan chu te long and chu kwerenam chuchwa and John Garang Damabiur shurode chuchwa jen Dr. Riek Machar ngoda ba tena pin Sudan ka gwase dan ka kor me chi Dr. John Garang Damabiur shi yede che bejen ka jen 2005 mo chu Dr. Machar ba chu ngod ba ne ka jen self determination ameni me charwan ngwana long chawa nyomulat ka kor gwate dan chi Dr. John Garang Damabiur sheliu chu Dr. Riek Machar no kana kwara ko ken chukana goro banawe wonyam ke self determination no ka jan ronkin dangro with welkel chu South Sudan chu aja kam independence chu South Sudan chu chogwa
namo again first liberation ki luara niam chaja ku realika anu cha South Sudan chaja ku jak mukuna jiena wona kan luar ereude en wo South Sudan ba kul chonga lajen ki brodo kurwaje lajen gore jeno kane dialte kon teji chuidor ne te kontla jiwich te ci gwana ken kana manaken ci ku chu dor ka ci gat ken ci kan ke jakobi ka ria dor ka kwiko ba South Sudan ba je ki South Sudan be chonga rwade to agoro no kan panken no bi ku chong be kan kwera ndan de ka kula dika be kan ku chunga laken no mo cho aje no bu South Sudan be te ke bela democracy country ke democratic country to agoro no di ba Queen Quarry ba alika la national election and then outin to dagrama cha chula no ne ba Queen Quarry ba dilat Queen Quarry no mo chware alika no jen ba jelat karon kina dangro with the world ditch aka jen gwa mishet kana mo me chi Dr. Ringma cha che gu jino which way jek jela no ba Queen Quarry ba jelat gwaze ci dakrama char che ladu ba Queen Quarry ba jalat namo che kir yadi ci jako blood be jat ko ngejenu kir wachi jen the right person ko be South Sudan be jenang niam ki be development en gorke be jelalet ngot chare king the ngot ke struggle cho goro be take away me bari alaka ko cha South Sudan charge benang ka democracy ke charge benang ka luar ke cha kuer na gorke na charge be kwan cho token o jen ba kor be jeri aleka no sure dot ko ben ke ngani jani cho ka nge ka pin kan ngani jana to o lat ken no di ba nuare ba ka din nak ko nuare kan neten goro de national election de jalat ke de Queen Quarry de jalat ka do badana ba nuare dop ko je do badin ko nge jen en population nuare kelu gor kan long no Ramadan de la kuer no de la Dr. Ringma char committee John Garang de mabur chelu Ramadan de gwasamo nga Dr. Ringma char me ci Dr. Char cha kan we gwasamo ko Dr. Char take mission self determination ja tin ka jangode ko be South Sudan boro de right karwade ka be kan kuer no kane be kan kwanya kan ko Dr. Char che dier ko jen ba ja kwan ke cha be kwan jene do ba alep ke ne naitin kontila ngweni te shi manaken kan gwana ken ci struggle ka liberation struggle edan kan be ka kuer no lo diene be kan ko kwan shiu jin ishi led long door ala struggle me chi la jiran chatok to ko run dial te chi do jogo bi ne 2011 chatok and struggle money chi gole dane gorke chaje jeka kon dial no gole rawde jene kwara cholo second liberation struggle o ba South Sudan ba kuere ba je ko kwan ko buwoj bete kalwar no money jen gwadran tuna ko chungten ko shikir mi yadit che goro de nawd niam karon kina dangro with well documented Georgia gwa and wo chidoni run dangro la 2015 de Queen Quarry de la chu kirmi yadit point churi alakan wo be Dr. Machar be je kep ka be je yen ko gore jen wo sha Queen Quarry cha jabulat ka gore jen wo banwar bakanak ala mission de la de jen wo ne jen Dr. Machar chigin kane Dr. John Garang de Mabior chi Dr. Machar iche jang che ga jaka janaka ka kui kore dan che tuo kam nuari kane jang ko medan me chi Dr. Machar che odo wuch ka kume John Garang de Mabior chu John Garang gujen wo no benwar ba kanak bone chit kataye dan e gore jaka jako jen jeni atel kwermi gorke jenetel nuar mu kwerbi jak jenne di albuga depende ko nuar ko gale use la deine la wona ken kor no ka gor jeno be gad jani bu la ruwi ci jen nen yenen walle man general jani ko misari aleka en wudu shalkame John Garang de Mabior ka kor gwaza mo ke liu me chinata kor ka 1991 churing ma char chu jen no men me chikan mal jigana walat ke 2002 be ne ke 2005 gwase dane bati di albakari alekatin namo struggle dane tinna
dor ke je na mo kana jien wi jane ko jan la kana right ke charkel chicken nuori la kan ngol kana reu chen chi dor mat pinyam gwal mo beteram bi odak do jang mission die no ne ba nuori ba ka dominate di ba nuori ba ka control di no kan en tam mo ke lu te ka research no nuori ba ka daga ko chicken mat chicken dien bon nok chicken mat ka kel the only thing dan bu nuori bu ko yen lokaje ki bu daga je ba ka jun no reng ma char jaram dan e to kor ke 1991 ke che jang che kanak jaram dan pino biawon yam mishit kana mo shinwar tanen chika fall for it shinwar tanen gwino jen thok ka kuje moni sho te katan wurti bukana guje no malat ke dak ma char chagwa chukaruen len matin bo eno de queen kwa de jalat ko kente ne to bor ke dak ma char de gwada de jakan karen ma char che dier ko kana gwada mission de wonene ajanen so Sudan ba kwara ba ja kwanya jen mission de tele mission do dien kwara mu cha ja kwany ba wik ba jalat chitke medan e che propose ni wal ka gwase dan ajenni wuji chal karam shel bala ajen city min dini jen man bala la new city ajen gwadan de lat ke infrastructure dial de highway ni de kalat ene door me de gwayo ko bala city me gwa me beautiful no mo show plan ene mo cha look jang keni ngu me de dakma char der ben ko bala ramadan bi nyot kenya mano de wujara te kwak to go ke daro da you can go become that idea become a shot you can go bigger machar become joyra which kajupa ke 2013 charing machar chaje we can je kwara dial chake joje kem yadit and all cabinet teram chapel kaka and when ma chapel bo chuteriak amani me cha chigari chi nyur alo telekalet chudag ma char poinde chugoro jen beteka duol to wande ba do ba lat ko bnawe ka queen kware no no mo ken kim yadit kana janok kam ye chalat knedial tilla politician re which ke juba ngoda kan korkan network lar kanu kir che kwag dial che ga tograr che goro bo be jalat kwa wi kwa ile sham kum Uganda an gwada mo chukir yadit chu kum Uganda chu mo ke yo ka chu de ni ka ba chu ga tie chitka dot kubin ke ga jana dial to dial chu kir karyalaka ko ban wer ba kanak namo anda da idea che te karing ma charno de na de ga te kur gwejen wo be South Sudan bedil te ke national election bu ko no kane no bi kana kwany ka jano kir gula dual ko gwejen wo mi chi kwen kwar che ben chaja de kwany ko jen cha ngajen wo jen no she corruption mi di che jalat ni ke 2005 edane we kwam abe ni ke 2011 abe ni ke 2013 jordi al choko yar and you diale konte la natural resources chitke dame chitke liet ke diala to la direct ni ke military ne ke jana ken dialte konte chicken kangech meji ko meja tuok chigana on no be dar ram char bukana ka chudang ma char churo de chuwo ko chaje de bna gwal dan titin ka che gor no bujunu bin bika liu ka chode me chiring ma char churo da bar ka chikim ya di che ngaje no chiring ma char che jien chinwer chi dore wiki juba chula no ban wadi al ba ka gor jene kula te ka jene sai dane nakan wari re wiki juba kume jane ke kume kirmi yadit chu dot ko benchu ga jien chika we door to door nakan wari re wiki juba no mo chwela jeslo aj midire long kan wara dial ka jen 2013 mukule te ka shanga wal die changol bakal ala kula lat kamoni ko baje timenu chang mot ke chang mijaga long michiro de nyok eno ka runtin we nyam Chureng Macharang Guasimo Shugujano Ngode Bunale Nerwach. Chureng Machar ke 2015 Chugorno Jen Bumala Mobeben. Gojen kana ladno ba kurbe jengo e kirmi yadi ngo koro ajen be Dr. Machar bejenak and then be chutu wi kwam jen tai dan let kirmi yadi de kadwala ko ba kuin kwar ba jelat. Ke 2015 chu international community no shuka banial ko Dr. Machar ba malamo ba jalat chega jogono chan mal chan lok Ramadan long mal ja ka juba ram long mal e kir me yadit ko kir dwale ka queen kware ke national election ajen mu juja ha ka jen mu naga neka cha dore cha janak a cinye ni jen ke de neka cha dore cha janak cha wo door to door naga nwari rewi ka juba capital
ka der ma cha jogo no go jeno de mal der ben cha jogo no ka je telem chan mal chena loko kana lar no jiana joy keniga kwala woni roda ko logo kor chwa dar ma cha chwa mala mo chwa tok chu kona ngajino chu tenike delegation ti chwa jaka ku mala kane dia le konte cha jacobi malbeben rei which kasa Sudan ko ba 2018 sorry ba 2013 kore dana ci tok ba je del ka chongo koromo ci daga ma chala nong na kel ka kwiko ba jien ba were wi ka juba me cha jogono jin bu jal ke de mi kit uru ku dang jok ci nong na kel ba ko ngeje no ti dial to ka karwachit ke medan e cha queen cha mal cha jinung no karwach ajen mlinga no en South Sudan kana kon jika kor South Sudan jika jakarwach eno ka jigjaga tenga ka tid international community ka kujamo Dr. Machar nga the international community ko kenete konden jakwi ko baje jak mechi Dr. Machar che gujenu bo were wiki juba jote nete ngwanti lukaje awache dewe ka Dr. Machar ngeje ten konte lat ke international community eno yen mishi amal cha je luk la jalat ken wo ka yen nete konente ka talk ajene ku Dr. Machar ko mal ko le nokaje jote nete ngwalat ke jeno ba ko mba dil ter ka jang tu Dr. Machar chu were wiki juba ka ku mala duno chugul te kan wore te chagul kok ka pin kane de to gor kan ode kan Dr. Machar de kan woch mi kwam me china chup ki juba china tene ka pat an gwadamo ke 2016 chu kor chu rodo nyoko mutu ko rode ka presidential palace te Dr. Machar kene kim yadit te kare dola gwadon cho koriyo to grar an kormo me tokaje tuga dini jani gorkano de kan nuari te kon te de kel ka Dr. Machar de kan ne kan dial de kan Dr. Machar de kan yo kap ana mo kana gwa ka ke an kormo no ba chu ka dak a chengna men ke di inti kidur ku dang jok chu kormo chu tok chu Dr. Machar chu nang rar nyok re kormo ko misha ko de ne de kan jang kel kan nuari kon te lokering Machar no te la do mi china nyin ka jang kan panken bo kan te kon ne chilo man kan bon ka jang kan lukan jang no more a very complicated issue mi kon gwi kone ko ram ke lar jeno na nyin ka jang ka cha jogo no ti dial ba ga nun ka mal chir medan chana mal chana jenu ka rach no chu kan lo gori bu ko rodi no mat gwantare ku kan logo no de na mat keke no mo chu Dr. Machar chu joirar chu Dr. Machar ki 2016 chu jien chu kot chu we ne ka South Africa jen gwade chu je detenten ko korune me cha gwi chekim yadi no cha Dr. Machar cha nang ne ka jiende chu tabande nga chu jo kwanya la vice president ne di alte konte de kel ka Dr. Machar chu ko mo ka gwat ko gorje no ba Dr. Machar ba je kulu parwe jaken na mo kana gwa chitke do bi dane de ya le ka gaja chakan cheng me dan che gwi no ban wadi al ba ka dak no chu tabande nga yo to ka me daga dornuere to ma daga unity state to ma daga panal godi ala to ko gorje no bene di ala continue pin Dr. Machar bago control na mo ben cheng me dane che take influence midit kana succeed ka tay dan gwi keneje ko that idea be ka kir mi yadit chwa budget midit kele chwa kamrar ko ban wadi al ba kan di al ba ko yo jen mukule te ko tene di cha ko yo won walle o kir mi yadi de general madan bumni jen kan nuare dial men gujo de nuade kan kwar rewi ke South Sudan Dr. Machar chu the rest gor kan mi cham kan kemeth ne Dr. Machar karwa da goro de widar we nyam na mo cha gor no take credit mi de jega nuar chu kan gor no bi kan Dr. Machar no bi kan gor no bi kan nak ka chu kan wari kok jen tuko ban war ba ko ngwadamo chu te kan nuare ti chung kel ka jang ti lo ka Dr. Machar me jika nanga South Africa take 2 years ngoda ba kan mal kan ben chang me gor de kan ade kan ko control ka kore chanyo ko gwe international community no chinna me chimal ci beben enemi ci Dr. Machar ci mal ci je kontain ken kirmi yadit ko and Dr. Machar take a policy take a rules take a principle to gure to lanyin international community na mo na kaje kaje ndo badana right ka widial wi mon te diala to te kaje
ki dag ma char chu gorno be me chalat international community chu nong ga kel chu jogo no telarek amene me chi dag ma char cha jogo no buwe no ka Khartoum ke 2018 chwa peace agreement mo chwa yu tan me ya tan ja tan kam kirmi yadit kan bondi ala ko ken en go ba kuin kwar ba jadi lat ka gwasen tanyam bi adi lat kel chu dag ma char yu nong ne ka kel ko dag ma char la de jen wone ne jenne kon mugur kon ban dor bana je jek bana je lat karwach ba jadi lat karwach ko di dial tukan karwach tel mutu ko kor ko ci kono nen ceng medana je kon South Sudan independent ke 2011 kan kono je ko kor je kono karwach fi daga ma char chu nong ka kel me cha mal mo cha je tan ke 2018 no kwale chu le reptile peace agreement chu daga ma char no chu goro no ba were wiki juba ci jan lar mo bo lara ni international community ko ji gad kan Africa Union akan shi arodian realaka ka United Nation kan do di alato akan shi kan malikan goro beben ana chuga kiri kan pressure ano malabe ko mal mu te shenun ci we South Sudan ce bugwa ci kiron ke 2 years 2 good years 2016 2017 we ke 18 jana gorjan de ne di alder ko control an wore ke liu ka jongle ka penal ka unity state ce ngot nyane jaje en kirmi yadit kan ne di alder control an wote cha kok na mo cha guje no telewe many international community kan on ba ano de kan mat ke kirbo che nyan ke many me cha guje no Ramadan bu mal bi no ngwasme Dr. Riek Machar ajene kwala time mal 2018 an wala mu right kone ke 2026 ci kono ngajin Dr. Machar cha je yen ka chanjan dang re bakkel ka pay jok ron kin dang ro jan dang re bakkel non an temete ka ron reti jien kan woda ba ci wuc cete kamal jan ko kire jogo no ne goro jin bi Dr. Machar bi jelun ko jin bi mal ba ben re wido kamishi jan South Sudan ba nyogolu ne ka civil war e cha kapchong ke 2018 na me jen dan le rode Dr. Machar badil barar reti jien ko bi mal ba ben rewi ka South Sudan ko jeneraman dier long kata dan de South Sudan der wen yam ke je jaram dan la char cher long ko de dob de jelip ne te konti la use de jelip ngani ala younger generation they can la de dan e cha la de struggle da na struggle ke je da la mu gwa ka ke de general generation me mugoro bangak buga chama der dil jien Dr. Machar jene do ba lep ke young generation bigana shu kap bigana shu take over men yam men gorke wo ko de kwer nyam de jawuj de ka kwarian mujidit de kana kwanya chanchi kan kwanya Dr. Machar ke kim yadit ram chi kana kwanyo ka chala kwarian de we kwam jen andana go Riek Machar na mo du ne tungwan ku kana guje no Riek Machar goro ba wech be jarwach ka Ramadan the right person mede South Sudan de jadang niam ko jaram dana dier che dier ka yu dier jen ko South Sudan ala wich alat ke je ka map ba ngaje no South Sudan wen mugwa ke wen mutega development nani je tama kirm yadit te karundi shop ko jan wani da raw ko 21 years struggle ke 21 years kwara abena ga jan 2026 ame don 41 maybe ke we go 42 chikin yadit kan tel mulwanga yodi al kwaleneka anything with this of the lat keje yarneka the only option right now the Dr. Machar de jelun then now we can national election the Ramadan ya kwan mun so dan bi nang nyam de issue kwanya jo je na dana gor Dr. Machar jene do ba lep ke be chuung teram bi de la bomrun ka kan cordial te door can all this general latin content gor jeno de we de kan right ka bom ba do ba chu lep we got we can gwat mu gwa de we de kan kamnyal ke je be kan chulat ba na me idea me cha gor jangel the council akane kan buru jonne kan 100 of years kana me chabia jan ajan goro jano de jager and that mindset jega mo ko binedial no ba karwa ka kel jang ka dwejen kana ken kwilen ka yo chang mo right kontame South Sudan tele yod kap ka chit ke salary South Sudan tele infrastructure South Sudan tele je dup to go to de wonyam which je ke le which economic de je chu natin akwi ka akwi bad leadership nantin bad leadership badil gar shangadan en wa Dr. Machar wa je kamrar Dr. Machar jenene tidial shikatu ka kor ka endoran chaje je ka kor doran jekeje karwach ano bukon chong karon kin dang road welkel ano bukon independent bukon jekeje karwach
kichi international community te chuang ko kon kel ko bana doran bana je ko kujamo en mishala de international community bana je dealing ko jenna dan bu malbino telegram right ko wide right kon kane dial content dier ke tek dan neme jenna dan de kon ling keller kon lat ko rodien ke kwi Dr. Machar be berar very soon ka kenin tebetini biatemal